Bor kapati CTV. Kabul, kamasin kabala snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Usembut Menteri Rangba Kejelah ubasnya Balang Dhar, Berdiri Chairman Jong Regional Committee, Negabenta Gajinga Penbet Put, Hapedeng kami gelaya Badka Assam, Hawes Joint Hill Sulong, Baga Committee, Klajanda Ban Penbiang, Ika Kaipot, Shano dan Pynhap, Shnong, Kibahap, Hablok 1, Berkhanduli Psiar. Halo Gajing Dawa, Babarok Kisan Pundrut Liki Shnong, Kebedan Hablok 1, Deban Pynhap Lut Shamigelaya, ubasnya Balang Loong, Baom dan Balap dan Batai Stad, Shano dan Pynhap Beki, Hendra Kesyong, Hak Regional Committee. Uloong bala tahu kenang ke Regional Committee ru pakai examen berkanya kan penbet berka Assam. Dan hadin suki tu nami itu gini kan mi mentan tikai. Insa mencuam kamdon apa orang di area itu berok koi. Dan mentah makan badan kumtu tengin apa penbet Regional Committee sendon dalam penbet lagi berbun berok koi. Tak ada kumtai berok koi kumkan ni TV. Hamadon kejikan temut orang habu hakib ais anwat sekali. Kamu belum kata aduh mentang itu barok itu orang dengan berjuni barok sekata. Ka first time kerja kan ni. Latih bertam tu dengan orang kerja kena tu ayah bayar tu mentang ke first time. Ini naikkan ni kata ru. Ini lain tu dah sam kan ni bisa barok satu don kanu kerja kena. Mentang ke first time habis semua kan ni dah. Itu bergantung pada state level barok arli state. Ini mana yang baik lembaga. Regional Committee nak ada pembeli apa usaha. Bolong ketu kidang don bikira summit don mapande bro tu dah tekar kumbolong more-or-less kalau report lah jan devi makna ya what itu Shnong betul ba hajan itu all along the line kar kuma obi bulusi magnitude berada tu bade ketu ke report the whole lah jan devi mudah ke summit dia tilu si empat London lagi Assam ke dilak mencoba report ahli Regional Committee nak bangun deban tak baik dan ini dari bandek baik. Nak kata kadang ibu kan kerja komiti ban petik baik pan ni kenang ba. In place lembah report ke action pandu kumno kilong Shano kilong ya kata kan kadang kan detail report. Begitu. Kumbalong nang ngalapa ke mesti so ada regional chairman nang bala. We ada dia di time di makin ada election ni makin kami pun kam ta. Bani ada di enggak ada gitu sih. Ini dia mana report. Pidan dukan marbam, ndai. Compare la kabarin, kaba pidi harut surok ni kabahe, kum ki restaurant, bat kiwe, ni pishat roti, shat kiek, bat kiwe, na kabenta ka koi kakya jonggi pat ba nong bam nong di. Bat ba pinyo ka jing shania naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, kabala itu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril, link back section lai puwe iwe. Kamde ke be bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko Pynhap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is kasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.